Li Bakurê Rojhilatê Sûriyê rojane û bilez vîrusa koronayê belav dibe. Tevî Godesteya Tenduristiyê qedexeya giştî li seranserî herêmê cîbicî kiriye rêjeya pêketan ya rojane danakeve. Cîgera hevserokatiya Desteya Tenduristiyê ya Herêma Cezîrê Bêrîvan Derwîş dengê Amerîka re diyar kir got derfetên bergeriyê pir lawazin û daxwaza destwerdana lezgîn ji rêxistina navnetewî dikin. طبعا موجات سياسية جوي فيروسي ده جلك خطري هي جلك زيدابون ده حالات هي إمكانية مكي من أمريكا السيطرة سلفي وضعي بكن جبرويجي أمبانج منظمة الصحة العالمية كن قالي كاريا ما بكن قارب السيطرة سلفي فيروسي بكن. Herêma Bakurê Sûriyê ber bi rewşeka awerte û herî betirsidar de diçe. Nexasim got vaksîna dij koronayê heya neha negihîştiye Bakurê Sûriyê. Bêrîvan Derwîş balkişand ser sozên got ji alî rêxistina tenduristî ya cîhanî ve hatine dayîn û tekez kir got heya neha tu soz bi cî nehatine. تكالية ما طبعا دانستندني ما بردوامن سر بمنظمة الصحة العالمية جبوا لقاحات حصة شمال شرق سوريا طبعا حطاروا روجي تلقاحات نهاتنا رغم وعود منظمة الصحة العالمية ديجي حطانت وعد بيك نهاتية. لا آليكيدن درفتن خوجهی تیرا ریگرتنا بر بلاوبونا کووید ناکن. اودیا شوپاندنا کووید یا هیواسورا کرد دبیجه گو او لگور روشک آورته کار دکن و کووید لقراغا گو ج کنترول درکوه. راستی بری امکارم بیجن یعنی بری وی حسران آگو چه بری 20 روزا نزدیکا دروژه ده 3 تست بون 25 بون 3 بون 3 یعنی تشکی بلو با امکارم بیجن ایرو رو تست روزی هری کم ام 65 تستی دگرن یعنی امکارم بیجن جسدی هفته 65 هفته جسدی معدل قلقي بلند بوي حالات بوزيتيف دردك هبن يعني مولو تقريبا امكارم بيجن جسدي 65 هفته جوان تستي ما دردك هبن لگوری داخویانی دسته ساغلمی یا باکور رجلاتی سوریه گو هیانها او نگش بینن گو روش بر به باشبونه و بچه لبروا جیوه روش بر به کاریسته که تندرستی و دچه لگوری راپورا جالی اوفیسا راگهاندنه یا دسته تندرستیه تی بلاف کرن د دیروکا حجده و مهیده رجایا گشتی گهشته 13883 کسان گو به کرونا کتنه د حجده و مهیده 304 توشبین کرونا هاتیه تومار کرن گو تنه لی باجار قامشلوی 8 کس دوی روژه ده به کرونا کتنه رجایا روژانه یا پیکتان بلند به و هریم بر بروشکه پر خراب ودچه. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.